Dobro jutro, evo i prvom jutarnjem piju. Kako vidite, evo Maj pokazuje da nam donese, pošto smo sinoć malo duže sjedli. Imali smo neke male noćne razgovore, jel? I čitali smo jednu knjigu, Dervenske bajke 1001 noć. Jutros, poslije tih silnih utisaka od tih bajki, evo nam vratimo jedan lijepi ambijent da vam pokažem, pogledajte kako to izgleda. I evo ga, upravo Maj nosi prvo hladno, je li to prvo hladno? Zvano zmija. Ja kažem, sino smo čitali one Dervenske bajke 1001 noć, pa rekao, evo, pošto smo se istrašili od onih bajki, sada malo nešto čitamo, jel de? Oko podne čitanje knjiga. Thank you much. Eto, dragi Derveši, je li to irsko ono? Evo ga točeno, ko nekad iz žabe, ali ovo je nekakva drugačija čehra, drugačija boja. Eto, toliko za prvo jutarnje javljanje i kafu. Reci. A ništa, pozdrav svim Dervenčanima. Dervenčanima, Reufu. Pozdrav Dervenčanima, Reufu. Reuf posebno. Specijalno. Dobro. A hoćemo Sejfi, Za kog Sejfi misliš? Pa komšiju našeg dobro spora. Pa ja. A znam, Tipuru, brat. Sad uzela to posebno. Za Tipuru. Čevapi sa lukom. Eto, toliko. Eto, mi ćemo nastaviti s ovom kafom. Ovo nam je 7. Što meni ne donosi, ja nemam pojma. Sad će, dobro. Eto, vidite kako kuha se, evo ga kuha se.